kičmom. Podigneš se gore. Zadržiš 1, 2, 3, vratiš dlanove kod ramena, lopatice drži malo povučene nazad. Može, idemo gore, izvuci. 1, 2, 3. I gore. 2, 2, 3, dole. Ajmo. Istak. 2, 3, udah. 4, 2, 3, dole. Idemo još. 4, 2, 3, dole. 3, 2, 3, još 2 put. Gore. 2, 3, dole. I 1, 2, 3. Ostani ovde. Podigni se skroz na kolena. Istak. Vrati se skroz dole, udah. I 2, laktovi uz tijelo, vratiš. Znači skroz se odvoji od poda i vrati. I istak, udah, ajmo još. 4. I dole. I 3. Dole, još 2 put. Istak, udah. 1. Spajamo sa prethodnom, može. Zadrži. 1, 2, 3, spusti, podigneš se, vratiš se dole. Ajmo. Istak. 2, 3, udah, gore istak. Dole. Ajmo. 3, 2, 3, dole, podigneš se, vratiš nazad. I 4, 2, 3, podigneš se, vratiš dole. Idemo još. 4, 2, 3, dole. Ajmo. 3, 2, 3, dole. Opa, još 2 put. Ajmo. 2, 2, 3, gore. Idemo. 1, 2, 3, dole. Ostani, idemo sada do poluskleka. Udah, istak. 2. I 3. 4. Još 4. 3. 2. 1. Ostani gore. Položaj daske. Pete kurdi nazad. Ramena ka podu. Vrat ravni sa kičmom. Diši, diši. Da. Idemo još, držimo. Ramena obavezno dole. Pazi da ti kukovi ne padaju i da nisu podignuti kao plafonu. U liniji sa tijelom. Još 3. I 2. 1. Relax. Možete ruki gore, odavde. Pazi sada. Dlanovi su ponovo kod ramena. Ovaj put otvorite malo prste, malo laktove, znači šake u stranu. Podigneš se gore, lopatice spojiš nazad, zadržiš tu. 1, 2, 3, prsti u stranu, laktovi na gore. Već znate šta sledi čim smo u ovom položaju. Može, podigni se, zadrži gore, izdah. 2, 3, dole, udah. Lopatice ka kičmenom stubu otvori. 2, 3, dole. I 3, 2, 3, dole. Gore 4, 2, 3, idemo još. 4, 2, 3, dole. I 3, 2, 3, još 2 put. Gore, izdah. 2, 3, udah. 1, 2, 3, otvori prste i otvori laktove. Idemo širok sklek. Izdah, udah, gore, na kolena ponovo, vrati. Kad ideš gore, skroz okruži ruke, vrati se dole.
4. Dole, ajmo. Još 4. Idemo. 3. Još samo 2. I 1. Opruži u stranu, drži, izdah. 2, 3, udah, izdah gore. Gore. 2, 3, udah. Dole. I 3, 2, 3, dole. Podigni, vrati. 4, 2, 3, dole, podigni. Još 4, ajmo, drži se. Lopatice nazad, drži. Dole, podigni, vrati. 3, 2, 3, dole, podigni, vrati. Još 2 put, gore. 2, 3, pusti dole, podigni se i još jednom. Op, 2, 3, dole, ostani, idemo do pola. Širok sklek, vrati. Otvori laktove, otvori prste. 3, 4, još 4, 3, 2, 1. Dlanovi napred. Položaj daske ovde čvrsto i pazi, koleno naizmenično napred. 1, druga, 2, druga, 3, druga, 4. Ajmo! Još 4. 3, 2, 1. Polako nast. Poslednji deo ovde i onda ćemo kratko posle trbušnici za kraj. Može, ajmo. Kad budete išle dole, ovo vam je položaj dlanova. Znači prsti ka prstima otprilike kod grudnog koša. Može. To je nama, da kažemo, početni ovde položaj. Ono što radiš jeste zamah nazad, dlan ka dlanu, izduži noge, prsti ka prstima, opusti laktove. Može, idemo nazad. Izdah. 2, 3, dole, udah. I 2, 2, 3, dole. 3, 2, 3, dole. I 4, 2, 3, dole. Idemo još. 4, 2, 3, 3, 2, 3, dole. Još 2, 2, 3, 1, 2, 3. Prsti ka prstima, podigni se gore. Skroz na kolena, vrati se dole. I 2, dole. Izdah, udah. 4. Idemo još. 4, skroz opruži ruke. 3, ajmo. Još 2. Nema odustajanja. 1, može, idemo nazad, drži se. 1, 2, 3, dole. Podigni se, pa vrati. I 2, 2, 3, dole. Podigneš, vratiš. 3, 2, 3, udah, udah dole. 4, 2, 3, dole, podigni. Idemo još. 4, 2, 3, op, gore. Ajmo, 3, podigneš. 2, 3, dole. Još 2, izduži. 2, 3, dole. Podigni. Poslednji ovde. Hop. 2, 3. Ostani tu, idemo do pola. Udah. Izdah. 2,
dlanove napred, okruži noge, poslednji deo ovde, koleno u suprotnu stranu. 1, ideš ka ruci, rotiraš samo u donjem delu leđa i 3, 4, još 4, drži se, 3, još 2 i 1. Svaka čast! Relaks. Opusti ruke. Malo vratimo samo. Isteglimo 1. Odlično. Druga. Iza glave ruka. Pogled pravo. Druga. Odlično, malo se izvuci.